खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की नॉर्थ ईस्ट डायलॉग ता मीटिंग ताबीरिबा सिंगु तराम नोक्चुरी ngase khoi gi dialogue ki khana ne na bidamaka thamjariba khoi gi topic si many issues many solution haibani wathok ti yami waroi syndicate ya haibani khoi hiram masidaida na khoi khana ne na bidamakta khoi gi studio da lengsin den laibiriba kai khumna jariba panelist ani di khoi gi oza pi sonamani socio political analyst pabungu taraam nokchuri thagachari लोनना लेंसिंदुदा लाइब्रेरी कोई इकाई खुमना जरिबा ओजा फोक्स प्रेसिडेंट इस मनिहार ओजा बुसु नोरिस विंडो की माइके देगी तराम नोक्चरी थगचरी ओजा कोई थोइबा मे ममांग गे हाउकी बच्चाही गे मे अहुम देगे जथरक लिबा कंगलबनी गे इरांग सी थामापन मपुंग फारे हेंदोरक लबनी तेरक असिदा हुजी कोई तोंगान तोंगान मखन क्या गी माइके क्या देगे थोगले इबा थोंदो वतो इश्यूज मयाम सी कोई लोबनाइ दे मथंग मथंग सुम कोई थोगले हाइबा तारे कोई गे एनआरसी गी अदेगी एफएमआर गी लाइरिबा अदेगी कोई हुजी हुजी आईटीएलएफ मथमक वाफम अदेगी कोई गी तोंगान तोंगान बा काउंटर ब्लॉकेट तोरकपगी अदेगी मिहात मिपुनगी अदेगी यूएनसी अमसुंग कदोबा कोई गी कनवना जेडीएफ मथमक वाफम अदेगी तोंगान तोंगान मयाम से वाथोक मयाम से ना कोई गी पिकथले हाइबा तारे हाइदबा वाथोक मयाम से मणिपुर थोइबा इरांग से कोन मसिगे सोल्यूशन पुरके हाइदादी पुनः थोइबा वाथोक सिंसे तोंगान तोंगान मागी सोल्यूशन से पुरकदोरिब्रा मसि हाइबा सोल्यूशन से पुनः पुरी हाइराकांदा इरांग असि कोइगी अपुनबगी सोल्यूशन से पुरकपदा असमाइ लाकदोरिब्रा करमाइन एक्सरसाइज तौबनी हाइबसिगी मतंगदा कोइ ngasi खना नैनगदोरिबनी अदो कोइगी डायलॉग की अहन राउंड सी आई पबुंग लाक्टके पबुंग अखोइगी असेंबली की मिफम सिसु अखोइ कनोदा फेब्रुआरी की तारीख 19 हनक चहिगी जै हौरकपगी अहन हाइबा तारे मसि मसु लेपे अदो कोइगी ममांगीदा अगस्त की तारीख 19 दा मिनिट खरा खक फमग मपुंग फादना अखोइ एडजॉर्न तौखी अदु अखोइ कनो तौखी माइ पाकना कनो तौखी दे अदु मसु लैख्रे अदुदा मसिदैदा करी करी अखोइ इरांगसिगा सुमरी लैनना लाकपा याम पुखलकपा याबा मिफम सिदा मियामनसु एक्सपेक्ट तौबा लानसिगा स्पेशली मरी लैनना हाइबा वफम याम सि लैख्रे मसिना अमुक कोनाइ पबुंग लाक्चगे अदु लाक्चेंग मस पबुंग थोइबा इशू से लाइबा से सुकिमतिक यामख्रे अहानबदा पबुंग अखोइ कनो से अखोइ border fencing से मसिगे रिलेटेड ओना पबुंग लाक्चगे अखोइ मणिपुर एना अखोइ मेन हंदकी कोई होम मिनिस्टर मिनिस्टर ने अयाब पीरकांदा खागदबे बॉर्डर फेंसिंग से कोई स्टेट मरी मणिपुर मिजोरम कोई नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मसिदा कोई अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कोई यामना हाइरिबा कोई पैखलाइबा थौरांग से कोई वेलकम तौवी अदुगा तोपा रिमेनिंग मणिपुर नतबासिना कोई थोदोकना यानिंगबगे दुगी पोतो उते मसिदा कोई मेरू ओइना म्यांमार गा अपुनबगे किलोमीटर 1643 किलोमीटर सांगबा चाउख्रबा कोई इंटरनेशनल बाउंड्री से मसिगी कनो खाना मिन तौर एसे दुगा म्यांमार गा कोई मणिपुर गा ओइरिबसिना कोई 398 अदुमाइना ऑलमोस्ट किलोमीटर्स ने लेसे मसेदा कोई इंटरनेशनल बाउंड्री से यामना कोई कोमथो कान लेब्रबा मतुंग तेदा कोई इरांग से लापदगी देखि स्टेट गवर्नमेंट ने दुगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसी से कोई खाबगी वफम से कंसिलकपा मसी मसिदैदा कोई तोंगान तोंगबा जाति सिंगना कोई यानिंगदबगी उलकपसो कोई उदी मसी बहु मसी करम हांजिंग बिबे सुरबला अहमद एनटीवी ने तगचरी एगी मरुप कोई पैनलिस्ट मनिहार अमदी सुरबला अमदी एनटीवी के स्टाफ पुनुपु अने कोकनंजरी लन मालिम ताबिर पुनुपु से न कोकनंजरी इशू हाइबसे चही मद अम थोप जाय अनि थोप जाय अहुम मरी थोप जाय इशू की हाइबसे मणिपुर द थोइबा इशू असे थोन इशू थोन बने करी इशू मसीगी मीनिंग लेत्रबा अर्थ याउत्रबा मसी पुनमसी शमन हायरगा इमुंग पुखरी मद nga mayam lebede nga macha am khaktan पुखरी सिगमान इसिंग से नैहलगे हायरदी मा 24 hours से लेपतना पुखरी से मान मपान चलग लेखोम ले मफम द हायर ममई से हायर पिकर nga अमन पुखरी चौबसिगा सम नैर मान से ममई से तरग सम त चत तर पुखरी अदु चौग्र पुखरी दो फजगर इसिंग दो लूबा हेनब इसिंग दो पूरा मोलन मंगमी अदुइदी हजे मणिपुर द थोलबे इशू से नार्को टेररिस्ट की ग्रुप मपानदगी लाकपा मई मकई लेतबा ममांगीदग बर्मा हायरंबा मफम हजिकना म्यांमार हाइबा लाओस दगी थाईलैंड दगी मफम कंट्री दगी मखोय से लेबा याददना मखोय से तांधोरगा मतम ममद बर्मा द जनरल नेविन का
मान का पालिंगे तंजात यामना थीना मखोइब तोबिब खोटप हाब हाटप खोटप फूब चेब पुनमस खांग मंगमक्तदना तपना कदुन चेलगा फगनी हाइना तोबदिगे तपना पूर्व बंगो इस पाकिस्तान का हाइरे मफम दुगे चतना तौ लाख तना हजिगी रोहिंग्या न का तोड़ी समाने तौना लाग तपना लाग चही तरा चली कुन चली जंगी चली चाम चली तौना लाग अकोमद मणिपुरम द मिजोरम फावरगा लाकपनी मकोई मई मके लेब नत्ते मकोई से इंडिजिनस इनहेबिटेंट नत्ते Manipur the only there are two indigenous community, one is a Manipuri Meitei, another one is a Naga Haiba tribe. Adu hajik indigenous inhabitants nattaba adu matakta makoi sina laga tubinna tangdu leitana leidana khotna Bharat ke manung da leidana khotna or Manipur manung leidana khotna thabak taminaba khominaba makoi be as good as indigenous tawna Manipur government na makoi de khudong chaba piba makoi the government ki job piba makoi lebham piba makoi na haiba ayam 99.99% se loin ayam as good as indigenous inhabitant ga to wutwan moje khudong chaba phang piba ni adu sume henjelak phangbam thoktama mida phangak pasiga moine khal o manipur se yamna shon graba yamna ingra mioing aktil moi akoi de khut tharoi hajite akoi matik chare hetna chehi yankai humbu tara semanungda moine torok pase 1841 ge chang pa tawraga akomadi india se the akoi manipur se chang patanjadi ge moi khudung chaba ma lawraga mathang torok padi ngasi mapan de leiba myanmar de leiba masai akoi kano de laos the thailand ati mayam de laiba mio punamu se thomjallaga manipur se chasalak bani masi akoi lengak na jamna shonba particularly manipur ningthau degi hauraga ati leramba puna maksina yamna laina khangiba luna khalludaba yamna chamna khanba asmana tawna tawbudigi ngasi akoi isagi khongse isana thangna janbani masigi sagai se I am not blaming all entire community but definitely major of them say Myanmar budigi lakpa after 1841 or after 19th century or after 20th century beginning the matung da laiba mioi sing without any valid documents makoi se refugee urbasu tangdulai tana laiba refugees orbati Bangladesh tagi purba Pakistan Indian losal matung dagi akomda Bangladesh oina poe Bangladesh poktini mamang da almost 200 million people or 20 million people 20 million people say laktana Bangladesh actually Calcutta West Bengal da lai Assam da laktana leiki makoi de mingo de jet pa khot pa to this masi kanoni masi on humanitarian ground international community so asuma refugees lakpa because of certain compulsion the lakpa chelak pa singche makoi bu on humanitarian ground loina makoi citizenship pi micro any leiba sigide karimta kaide khote adu akoi sigat tolibas unlike that Bengal digi or purba Pakistan digi or East Pakistan digi moina lan gi matung da leiba jata chelakta India da moina border punamakta West Bengal ki entire border Assam punamak Tripura punamak loina refugee punamak chenjalakta micro ani khare henna lakpati karim problem thokte aduga akoi gi mi akoi makoi bu nungsidana tribal ni makoi sa koi haipet mani haina thangna bada leibani haina kona lu na tawba taw piba singsige makoi sum henjalak akom mo ne khalle oh manipur haiba sidi masidi keshulite na masidi we can ku akoi ne masi moi su namphud losan mangami haidana plans se policies of 5 year 10 year 15 20 35 40 50 60 years tagi sum torpodi ngasi mapung phare yare haida moi mayam se pulap punna masi tawraga manipur chathoke tobani modni problem se thoibase bharat sarkar na tobuya de haibase makone tawgani manipur sarkar na masi tobuya de masi akai bani haibase moi jum tawgani ngasi khanni yengbiu ngasi gi paper de yengbada Churachandpur college ka se makoi se autonomous college ka undana under Delhi University ki makhada leigani adu government of India na so yadana Manipur government ki Manipur University da hai masin na koi bu masigi tamakta clearance thamai manung da piu hai
What do you mean by that? School kasu CBSE kasi nampu ta toruga force toruga alana toru hurana tawdana kotana ati topa mapam the government of India dige tongan lejege han CBSE akoi Delhi makha da lege ka ni che sajana khotin tawsan ba sin naga ge village sing kun mapan kasi makoi gi ni ka ni map te heto utluba mina orure da tabak tobuya da tabak pulmo se moina da tawdana manipur sa thugaiye machet ta na tawge tobu se ko lep tan ma se toruk pare jembiu ipai puding asi puari dilising trani thuidigi kabru akoi gi ibitu akoi gi ipu akoi shor akhona laliba thangjing ching shibu asibu makoi gi ni ka haina torga moine cross ka tor pusalaga thawina cross thet ka har nang kun na thelu nang popom na thelu nang charge to ga achuba kilometer cha madi su unan was cha un thelu na kari ge tamti pai pu de chahi lising tarani thoidi kun laliba kabru ipai pu gi masi angtang jojo phangjo mi do mapun si sa mai pun si se mapung pharon loba ai laibak thin ai chat pang hode na bana halaktana akoi se khoram ning bani nang hode adu bo chatlaga noina u thaba yade umang masi shi tobu yade noi gi jum macha ma sabu yaroi masi tobu yar mona cross ka thechal la khochla tawru so where does the government of India you stand well and what is the Manipur government you are doing I have wahim lai ashubana tawlat mina yadaba thokpul masi loina makoil masi ta mona tawgani MLA tara lady minister ani jawri chabana Manipur government gi ma ke exchequer digi almost 5.6 lakh se tha kuding mokoi chai tolop kal konana madi mai makai gari gora mai daliba mina sanai tolop shad mon agak padani moin tawriba madi mon onjel laga churachan sorry kana digi ki ideal digi tawrga nomai kapsal kani adese Manipur da akoi wathok thon gani asegu mamina pam da thabak gata tawba haibese masigi narco terrorist ki group singshina horkna tori puna mo zaiti civilians lo ne jausal le adi mo koi se kar majat sagai no mo koi se mi natra mi na tinabu yadra bra mi ga tinabu ngam do mi di madu mi natte mo koi se something different or alien or natra atopa mong mo ne to bugum tawi moi khangi Manipur laingak se sholi akoi da ashon na ko ipai po sing se yamna kari haini tungi tamuk macha masu khalu daba 1951 the IS officer ama one Mr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚 haibe or mare marks IS first Manipur gini hai mahak sina karmain tawgi haibu president rule gi manung da ma se chief secretary or home commissioner ani smart the post ma pain ler mani advisor ne mark ne the governor moi ohum sitani moi ohum sina president rule du mai ne pubani man karmain tawgi haibu India de leiba any mafam de lakpa chin cookie jo haibe sagai punamak se Manipur de lakpa tarabadi makoi se chin cookie jo ase India as Manipur ki citizen oina ko ne pigani adigi makoi da scheduled tribes ko olan gani yagani certificate pigani any kinds of facilities haibe tadi man phangam to ko punamak se akone loin apan balitan loin pigani hai 1951 the man line ma man lapsan badi ngasi ko ne isagi khong isan kathat laga ko ipai pu the mai the khang the nguraga ko be thambiram ba se ko ipai pu han mamang ida palamba chief minister obiramba larik yamna tamuraga Bengal di lakpa Dhaka di lakpa mayam singdana kari su khandaba chingdali ba mi yam chammani chingdali ba mi singya phawang aktani chingdali ba mi singse oidaba ngangda bani chingdali ba mi singse loina moise chumna chatpang aktani chumi 99.99% chingdali ba mi punamak se we trust we believe we had an opinion that you are innocent people, you are simple people, you never create any problem, or we love you too much. Haidna kun khanjaramba. Hey, moi kaida bani hey, chingdali ba meeting di, moi adu maran tawak tawroi. Haina tawrumba say it was absolutely wrong notion. Ako ni kalamba punama se pulal landana ngashi ako bi mai thari ba ako bi khang na moine thammaga mai na moine chusallaga makoi bi thari ba adu moine tawri ba se mase makoi da mapang kanghan lamba hidak khar piri ne kanano hidak se piri ba se
समने हर के बीजेपी ने यामना पांबल लोन द मृत संजीवनी है दो शिव तारबस अमु हिंगन बाहिदना कनुगी हनुमान का आद कनुगी उत्तराखंड के चल गए चिंग द पूरा थांग न पूरा राम द शिग तो रे तो हिदाक मदी मना द पूरा हनुमान थांग पायर पूरा श्रीलंका द पूरा नसे शीद व शीदन बगी हिदाक तो पीजे बदो मृत संजीवनी है बदो कनानु मखोई द हजी की टेररिस्ट के ग्रुप सिगा मतेंग तौड़ी बसे इस द भारत सरकार आपको कोई नजरअंदाज नहीं? डोंट यू फील दैट भारत सरकार यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि सस्पेंशन ऑपरेशन को अपने खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया वादे हाई वेतन जादे सस्पेंशन ऑपरेशन अखोई नमन मुथमगनी नखोई मपान थोरो लोई के हाइरे खुज खुलाई पायर के लोई न कफल लगा खुज खुलाई द कोई मखोईबु मखोई थेंगनब ngam अखोई अखोई मखोई करी थेंगनो अखोई सिंपल मैन ने अखोई कॉलम पायर थेंगनसी वी आर ह्यूमन बीइंग वी आर सिविलाइज्ड पीपल यू कैन नॉट ट्रीट अस लाइक ए barbarous वे तो मखोई नोंगई पारग मी हट पर भारत सरकार ऊन निमिखने पाव ताना योर एजेंसीज स्पेशल ब्यूरो योर सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो योर स्टेट IB loin the state intelligence army intelligence everybody's information is pouring to the the DIB the loin chelling atin headquarter punamakta loin khang tholi base to holi base kana no I am in a firm belief and I strongly say that Bharat Sarkar you are responsible it आप ही है आप ही के दुआ है आप ही का वरदान है अगर आप चाहे तो 2 घंटा में ये सब सूख जितने एक्टिविस्ट है उनका कैद करा करके यू कैन पनिश इट बट यू आर नॉट डूइंग इट यू आपका आंखें बंद करके आप दूर से देख रहे हो व्हाई किस लिए आप ऐसे क्यों करते हैं भारत सरकार आपके हमारे मां बाप नहीं हमने क्या गलती की अब से क्या दोषी है हम आप कहिए तो इसका जवाब और मणिपुरियों को डेली बकरा की तरह मुर्गा की तरह कटवा रहे जो कसाई की तरह वो तो गोली मार के इनकी जान ले रही है आर यू हैप्पी भारत सरकार ऐसे मत कीजिएगा भारत सरकार बीइंग ए गार्जियन बीइंग ए फादर एंड मदर आप ऐसे क्यों करने देते और ऐसे क्यों करा रहे हैं हमें हमारे जान लेकर के आपको क्या खुशी आप होंगे आपके इतने पसंद है कि हमारे मणिपुरियों को आप खत्म करेंगे नहीं वो तो हम अब कर नहीं पाएंगे यू कैन नॉट कंप्लीट इरेडिकेट यू कैन नॉट कंप्लीट द वाइप आउट द एंटायर मणिपुरी इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि आप ऐसे क्यों करवाते हैं भारत सरकार आप हमारे मां बाप नहीं है मोई करीगे खंदगे सुमाई कोई तौरी पुनमसे थोली पुनमसे अकोई मसी डिफेंसिव तौन लेरे अकोई मीने चिंगदगी अवांगबदगी मीना स्नाइपर गन न कपथरी अकोई लौ खाउरी मखादा मोय अकोई मसकसु उदे आर्मी की मनाक्ता तौई या कनु की असम राइफल मनाक्ता तौई आर्मी असम राइफल सेंट्रल की लाइव पुलिस फोर्सेस पुनमक लोइन ममिद उसल लई भारत सरकार न तौरुनु हाइबदन तौदे ए मोय फादे दिशि तौदब जदे मरा लेपुन फार लोइन तौदे 2 घंटा का सवाल है भारत सरकार क्यों नहीं करते हैं अब क्योंकि आप इच्छा नहीं आपकी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं नुंगाइते इशू से मथंग थोन बसे लोइबे नाहिंद्रिबर से भारत सरकार के एब्सोल्युटली मां के रोल ने माने तौगे हाइबदे मणिपुर सरकार चीफ मिनिस्टर पामदे लोग तो के दोगे नोन अपाम चीफ मिनिस्टर हापुदना न तंगदु लेतना हापु न कुकी हापकर मिजो हापकर बिहारी हापकर पंजाबी हापकर हापु वी हैव नो ऑब्जेक्शन आपका अपने चीफ मिनिस्टर नंबर 1 3 चीफ मिनिस्टर में से सबसे जनप्रिय नेता मिस्टर बीरेन्द्र सिंह भी है क्या आप भूल गए भारत सरकार तो फिर आप क्यों ऐसे क्यों आपका ये खेल क्यों खेल रहे हैं आप दूसरों को जान ले करके हमें इस तरह की आप मुसीबत में क्यों फंसा रहे हैं अदुन नुंगाइते इशू से लोइबे नाइरोय अमन तौरिंगे त अममु तौगली अम तौरिंगे त मु न्यौंग नरंग नहन त रेलवे की पोची होन को मी पुन मु चाब को सबक तवक तोरे रेलवे की जंक्शन दु चलगा मोय म्याम चल खोंसाई दर कदा चलुरगा मोय मी यंगई हुंबु चलुरगा ममाई दु लोत न हुरान मनिना ममाई दु लोत चल नोय मेसे पोची होन बजार अदु तोबु यंग असु मी हर पचिंग सेउ अदु अस मोय मी न तगुम तविना मोय मखों मरी पान बगुम तविना अदुना ताकपदि अखोय मीना जी नोमई कापना तौरबनी ना अखोई से रेडी लेतब जाते
अखोई नोंमै पाइदे नोंमै पाइरो तौरमने अखोई पाइयो न हाइरे हजिद उपाय लेते अखोई इसागे स्टेट अखोई नाक तबसुंगा यादे भारत सरकार नोइ नखोई हाल्ट के हरबस नोइ ngमोय अखोई मधु रेडी लेगनी अखोई यम चम्बमीनी अखोई चुमने चचुब मीनी अखोई तमक्त मुसलमान चीफ मिनिस्टर ओहिली अखोई तमक्त नागा चीफ मिनिस्टर ओहिली कुकी इशू ओइबे जाइने प्रोवाइडेड मोइन मी मैम तीन हेरबदि कनानो थिंगे भारत के संविधान दा नई कुकी दो नई मी तारा ले लाउने चीफ मिनिस्टर सु ओयो प्रोवाइडेड if you know how to have a diplomacy and the love and respect to others adri no hoilite no nampu the manipur su losal no na pan ge harisabu nang masine karma no mangmange never dream even by even in the dream never dream even in the dream haibu haise thamge let us live together like before if you are capable governor su oyu prime minister su oiru chief minister su oiru aku support toge adu nakoi nakoi nungsi dise karigino अखुन मरवाड़ी लेरी बंगाली लेरी नेपालीस लेरी नागा ट्राइब मैम ले कोई लोइना नुंसी ने केदोगे अदु नखोई न कोई नुंसी दिबिदे करिगिनो अखोई नखोई बे सुबे नुंसी नखोई बे कोई मरु मपांग ने हाइद कयाम ने इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो पुन लोइना मथंग तोनो पाहिली जो यू गो बैक टू द हिस्ट्री अखोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैम पुन ते जेंगो नखोई कुकी चिन कुकी जो गोइते पाइते असिंग अक्तने अखोई बायस नते but your behavior is very unbecoming. Your obnoxious and despicable behavior is intolerable. Adu yaroi adu mashi issue shall loiroi samna harbade surbala loigada issue nate ngasi ama thokne nongal moi ama mutogni amud mai mu thajalugani ama mutogni mi mu hatokni mi khunda amga mai thajaluni mi mu labi mu thingyangani मखोई नखोई से कर्म जात नो मसीदी ईश्वर ने खंगदे मधु अफाब थबक तो पृथ्वी द लेरिंगदा पुण्य हिंगमीने सी let us live together like before enjoy manipur like a manipur citizen respect you should know how to respect others नखोई द उतांग बिनी को I am saying the उतांग बिनी you had no place you had no other way rather than to accommodate you by our elders nakoi pubira ga nungai tana nungsina thamba khotpani don't you forget that one aduna ai masi aham gi first round thamjige pabung su phajaba phom kya ma ya marik chumna thambire thaga chari pabung akai ji pabung su khatang hakoi di kano toramba highlight chepek tobi ki ba khoi gi chora chanpur college se UGC na autonomous status pi base sigi issue si matang ke lak chara kan da ai oza da mathang lak chaning base Germany har oza khoi gi Manipur University da moine pirei ba khoi gi instruction si gi matung ina hai tare khoi gi chahi manga gi ni pi du si physics autonomous kano se status pi du ni sigi matung da mo extend tawninga ga di koina thatro ki mamang da mo apply tro extendable oiduni masi India government ki Ministry of Education ki deputy secretary khoi gi Dr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 na thoglakpa dugumba kanom leide masi lak chaning bhaja khoi gi physics kanglup ani gi kanna chathariba lan si khoi gi separate administration tanbagi khoi gi megi rang je haurakpa nongni gi matung da tarik tarani thoidagi ki MLA taras na separate administration talakpadagi ngasi phawba chathara iba asimba kano marak state sathina waraba irang marak haiba tare saida khoi gi UGC ki thoklebe instruction haiba tare tongan ba autonomous kano ma status ama pibagi masi gi ayaba si masi da manipur da yeng libam ideng si ozagi mota oza masi kamai thambini Surbala hoi mogi demandu tauren adu chaisda khoigi kanona khoigi education pairiba khoigi Minister of Education gi bibhag tagi karigumba moisi Manipur University hang porongane jikedo no objection pi haibani no Manipur University objection pi bisi magoi luni pi bangamoy adu ju mathakta masai sida moina nam phuda tawkhraga di khoigi kuki na taliba demand sida India government na khoigi Minister of Education na khoi moi ju saun mating pange se masi khoi loroi de bagi maram leite khoi soidra logani masi matang sida aina khajitang kenoina panjaningi si sigi knowledge si khoigi Manipur dagi hoji Minister oibiriba khoigi amung Ranjan gi na pariba post education yaugum tawi ado ma knowledge leitabra sini ma kemna tana dabra ma state ni ado si kala ka tawri si ado ma ju yaubra haiba sima ado mayamna khannarakani launnarakani karigumba tawkhiba taragadi khoigi RK Ranjan hoji MP Union Minister oiriba Education and the External and Affair gi state oirisi soidene maki ma maitai nati ka kana akan be education tawrukta namasi maonda hena asokpa ma
लाकदब माले है थमजगे अदुना आइगी मोता मसीदा मणिपुर की यूनिवर्सिटी जो पीफम थोकते सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह मणिपुर की मखा लेगेरा लेरोरा मसीदा करिगुम लौब पीब तारगदी ममांग थमजगी मसी इंडिया गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया गवर्नमेंट फोंगना अखोई मतेंग पांगे हाइबनेबा अखोई मखोई की कॉलेज लेबदा मखोई लाइक तंबा यादे यादे हाइबगी केमतंग असि इंस्ट्रक्शन तौदे मखोई परीक्षा थाबा कांद अखोई कुकीम दे परीक्षा थानु हाइब लेते मखोई ना मेडिकल कॉलेज तौबा तौदबदु दा मोई केनो करीमतंग असि बौता अखोई एजुकेशन दा अखोई गी मीगी केनोसिदा अखोई गी ह्यूमन राइट तंग असि बौता मैते यमतना मखोई दा चैलेंज तौबा लेत्रि ngasi maitena challenge tawri sidi adagi lairiba manipur thugaine na khaliba adugumlaba sanga gumlaba kuki adagi sangakpa hana lairamba adagi asau sang mayam mantri mandon mayam je mihoi bagi wakhan khandaba kangbu singje ne koina challenge tawri di adra makhoi na master brain or kan master mind or kan da sumai tawduna injala kan da issue amadagi issue sum chalan bai baje masi yamna leibak macha ta daba अखोगी कैनोगी खंदबा अखोइसे थांगै सेंना अखोइ मणिपुर की लैरिबा सिंजे मखोइ सु उसित्रे हाइबने अदुना मखोइना तौरिबा लोबी मयाम से सी नॉट ओनली ngasai मणिपुर द लैरिबा पीपल सिखक नतना अदमोइसी असौ असौ डिपार्टमेंट द सुमोइसी अयाम कैनो तौइ है सी मतंग सिना ngasai अखोगी यामना थंबिगिबदो ती हाउकिप से अरिबनी को मसे 19 याम ngaliंgai da अखोइ मसक पुखang khang मारोय सी लैगिदरबनी मासी लाइक हाइबा मरक छदा मणिपुर की लाइक हाइबा नुपानी मासी इम्फाल एरिया से लेरगा स्वाइसिदा सुम लाइक जुगाती तमामदगी कीर्तन कॉलेज तमामदगी स्वाइदगा सुम लै है तमसिदा मासी आईएस हाइबनते मतमदु केनो माय मगी केनो से सी लोरकांदा गसागी लाइबा हिमत सिंह होई करी होई तौरिबा केनो लौथो पसु मागी सजेशन यावरमबा मासे अखोइ द फॉरेनर की केनो लौथोंबा परमिट लौथो पसु मा दम यावरमबा अदुगी कैनोम तौर सुमाय यावरमबा अदु मजर एग्रीमेंट तौबक्सिदा माना लोइनबक्से प्लान जी लोइनबक तौरे मरमदी लाइबा लैरिबा आदगी मतमदुदा अखोइगी इंग्लो इंडियन केनोनी तौरिसे इंडिया गा केनोगा गी लेंगा नि लैरिमिसे सि लैबना मरम अरकादा आदा थारेब कमिशनर सिंग अमा मयामसी मैतैगी दी होय लारि हाइरमदबा खरदी वालम ताई हाइरगा जो मखोइ अमा हेन क्लब जिंदाबान अदुम लाउ लैगिबनि मतमसिदा अखोइ मणिपुर से मनि अदुम लैखिबा फ्यूचर से उदबा मखोइना अखोइ आदा हैदराबाद कलकत्ता दा लाइक तमुरकान इलाहाबाद के लाइक खर तमुरकान मदुगी फजबा अचौबा अदुदम ओइनिंगबसी पुरलकांदी इंडिया दा पुरलकांदी अखोइ इंडिया ओइरगदी अखोइ हेन नुंगाइनि काइ खनबगी वाखंदना दम लेबनिना मै व्हाट इज द फ्यूचर से मतमदा मणिपुर की लाइक लासु हैबा जिंगसी आइति मसिगी मै वाखंद लेति हैबा लवे अदुना मरम ओरकांदा ngसाइगी ती हाउकिप हैबा कनो सिगी मागी विजन सी यांगो ngasi बाउता माना अदुदा 1951 दा अदुगी ममादगी तरको प्लान दो हौजी पोखाइ रैसेने सी मैतै अमतना मैतै निंथौ अमतना मैतै लारि हाइबा मतना मतमदुदा लैरिबा तोगान तोगान ममिंगदि पंजररो याम लैग्रे अदु मखोइना करमबा सुमाइना तौरक्तनबगी करमबा मणिपुर जी हेना चौखनबगी प्लान तौरमगेबा खरिमदा तौरमदेबा कुकी मसा सी खकनादे तौरमेसे मणिपुर जी खाबे खरा सारजे मजर एग्रीमेंट तबुसु मागी प्लान नि सिरि हजिकता खंगनरपनि को सिजु थेजलुदमनि कोना खंगनरइनिसे लोइनबक all schedule tribe tan bagi keno sibuk te moi noin bak pi sibuk ta manani schedule tribe ka pisala mise all cookie all gap chala mise all yauk dra ga cookie da pi dam ni pati da pi dam le mase sei the old cookie group ka hap chala mise sigi koksi suki matik wang na sanar mi sai da matam dugi khoi gi leba ngai ba matam dugi laik lai so hairi ba kangbu sing sina karim ta khangau da ba se machine khoi na yam na laibak thi bane na ina luxury se aduna university मोइना ग्रांट कमीशन वगैरह अमो वगैरह असिगी मतंग सिदा मखोइना करिगुम्बा पिरक पतारगदी अखोइगे अखोइना सुमामांदगी लाउ लाकपा ऑफिशियली मखोइना ऑर्डर थोकतरगसु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मखोइना पियोना तालिबा डिमांड से मसी पीरबने ना अखोइना लौनेबा मसी पीबा कांदा ओइरकदबा मणिपुर की फिबम से सी करिनो से हजिक तगी होना खनबिरो सेने सिगी इंटेलिजेंट रिपोर्ट लौबिरो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो बोक लबिरो यूनिवर्सिटी पाइबा बीसी खांगदे अमा खांगदे मागी कंसर्न अथॉरिटी लबिरो मणिपुर गवर्नमेंट जो लबिरो करिगुम मसाई सिदा पीगिबा तारगदी मणिपुर द करम इरांग लागदगी हैसे अचिमा कोई मणिपुर गवर्नमेंट कोई मांगजोनो न सेक्शन बा चुंगनी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी न मसी सेक्शन बा चुंगनी अदगे यूनियन मिनिस्टर मारुइना कोई मणिपुर दगी सखिबा कोई यामुंग नजर आगी दिले मिनजबनी तो निंगबांगनि लेजरिसे यामुंग नजर नसु मसी अथुबा मतमदा लोक अपडेट तोबियो सेने कोई नाइजरिसे लोक अब तो भाई से अखोई की दी होई मई मोइना नमदना पिसन गेबे याय अखोई मई थानी फोनी अदुबु मी खरदी मणिपुर द लाकपा यारोय मतम दुददी सिना फाब्रा नत्रगदा मसिम नोइसी
clear oide na hoina taliba demand se masi reasonable oide aduna masi khoi piba ngamoi kaina ngasi India lenga na amadi Manipur lenga na haiba ngamdrisi karigin wasini da khoi haina na kuki ne hek tawruba asigumba moi community je ne tawrugati he noksan narakanda adum leiba ado akhoi na tawrukanda ne ta yaro haiba mai tene tawrukanda ne ta yaro haiba sidi very unfortunate aduna masi akana mong na kandem tawe aduna karigumba piba taragadi Manipur dasu Manipur University leiba yaro ka kaina tum demand akana demand tawrupa yaiba Manipur University natraga jo akhoi ju kanano akhoi ge noi makhada leitraga jo Manipur khatangi tawgi kaina tawrukna makhan gi situation lakana haiba je masi India lenga na khangjen biba phai aduga Manipur government sum asitagi hona masi LR orakanda university ki kambu jinsi kaurakanda masi yaba yadaba dun nainarakanda masi ki tholakada sequence ma'am je masi naina biyo habaduma ai thamjage aduga koi gi mamangda mogi board ki tawgiam su lekhro jako adu masi di success oidrabane ba koi pandi paning drabani koi ngai da koi Nagaland boda thani ka kaina koi gi nagai chin nauna matam dugi makoi sentiment tawgi badu adu kana dia dana kana ki de mai ju pa ki de angang myam fail re tongan like tam amnina tongan loi mangal le haibani da Manipur ki lehau sida lerika anda makoina larik tam da koina kana na thingba lege ba kana na thingge da thingge do puthok piro ba ama khangde sigi matang sida di Manipur da leiba taraga di council of akhoi ki secondary oigera Manipur board iski makha da loi lebiba university oigera college oigera university makha sida leibiba sina ta ba sai da pusala ka anda tongan ba id adu gini kai pusala ka anda makoi de appellation lar kana makoi ki tongan bagi masak oire ije masidi tawda bana sumi tariguma masida pi khiba targadi akoina lawgadori sina akoina officially thoktraga su separate administration je government na mating panga ka anda koi kuki sing de pithokre maram maduna koi Manipur ji mai horni mai hobusina mai hodana bagi tamakta koi su hana leijaram ba koi gi 19 koi gi 49 gi mamang da leramba 47 gi mamang da leramba state ta so sanjal lake di city kambu na su pen da badagi law lerabane ba law le basi koi adu he na cancel aga law pa ya hebni da koi na thamjari di aduna masi katang khanda biba ma chuma kanda khanda bira kanda mari leina bo authority dena masi gum thabakchi amu hana tawdana ba je masi kanna strict oina thambiu sin aina thamjari se si matang sida nam thambire ado mathang jai pabung da hangjaning mas pabung issues after issues ai dune ai sum tang ai lakha jage aduga ma khigi karam haina solution che akoina ngasi gi dialogue ki kanwa se thamjari se amama moina solution koina kanwa se solution je purak tori bra ba chak mana matamam ta puna solution se akoi purak padakar oi dori bra karam haina exercise ro kan have dune sum tang lakha jara da pabung akoi gi ITLF na handak thoklakiba moigi kano se center da che ma thabagi wafam se lakchara kanda koigi Manipur koigi maitai sing da haiba tare is the moida guerrilla warfare si kuki sing da yamna wa ba tahalle haibani moin hujik thangalei ba kano se ado kuki mioi mayam ma koi asina yaure haibagi leibai wafam puthore aduga center da masi atuba da meeting changbi haiba sini moi se laise ado akoina amang digi su da koi ningsing ba yabadi koi kuki sing tongan ba koigi social media platform akoi national media adake Twitter da tungan baran ba pausing propaganda sandok pagi kano mayam ma su leirabani ado akoi lana se haurakpadi hongna kanana haurai bano haibase mung hongna panadraga sudum akoi mayam loina ma apipangang na sudum khanga bo famne thamjage ado akoi gi chinga taina ba akoi gi famsinga tangai phadana charak sida akoi gi maitai sing haiba tare akoi isa ngak thok chana bai damakta akoi nga aga lairi aduga akoi amarom kuki sing kina hujik pai ba fa ba khulai sing yamna fa makhani khulai sing akan balana sinaga da ba koi sophisticated weapons ba ma season da rakanda tawbuse koi loina ma masi ura ba potni ado masi gi ona taina ba da koi gi ITLF ki kano de thoglai ba thamai ba famse papung masi matang kai haibining ba jingyo masi gi sagi yase I whole community di natte majority of them akoi le nongpok te gi numit thoi haibase mokoni yade prithvi min hai nongpok te numit thoi moi namle nongchup te thoi haibase moi proof to godori haba moine hek proof to gudur jakar matam na Manipur se bungtum tumhallaga moine Manipur se modi hek akoi ge cookie len hek cookie country se hek chin cookie jo country oigibada nongchup te numit thoi yes moi proof to godori heba makoi tawri se amtang khanne jengbiu any thabakta tobase yaro yeba khangna yadaba tokse yanabani mone togudori se aina Bharat Sarkar da yodong reply to pidringa da Bharat Sarkar do wamtang de hangjaninga Manipur ki state to education ki department lady minister na Manipuri
headed by the Chief Minister lady. Manipur se as per the constitutions India ki state ke manung da leibada maki administration manung da the Manipur is independent only for administration laipak ngakpai tamakta. Ngasi Manipur gi manung da Manipuri University makha da leiba Churachandpur si gi shibu how the government of India, without seeking the consent, without seeking the approval of the government of Manipur, aina khanjabada Manipur government ne khurana pilang mudra approval se Churachandpur college ki tamakta madude koi khangde karingma piram da tarbadi. Can I ask the government of India what authority you have? Aduna takpudi nakoi ne mase non amukam hairi thamagi manung mase release masi ayaba saruk pi kitabne. Karigumba if the state government have a masagi independent function as in chief minister or head of the government oina man karigum ta lenga ki Bharat Sarkar ki against natana masagi state apapata punamak tobudam, is she not free or is she being binded by you, or you are trying to whip the chief minister or the education minister? No tawdaba yade si chin kuki jose yamosidi angak pa prithvi da masak nairaba mini madan makuin harish no tawdaba yade. How you have issued that order? I asked the government of Manipur, particularly the education minister, makuin ireiba chitisina takpadi Manipur gi education minister with the approval of the government of Manipur mase ayaba sarukase adumna hana pi khabra natana as per the norms kariguma khudong thiba khotpa yamna on compensate ground haiba wahim lei adugumba tarabadi education department na tathok tasin government ga tathok tasin toraga consideration su piba su yai kariguma machine piba jabo arbadi. I believe Manipur government the particularly education department the karimata hangdana karimata moki mawa silugdana na koi na khushi to na tobo oiramudra haibase I am in doubt. Karimata tardi who is India government? What authority you have in this state affair? State ki tamakta my certain provisions lady mase man akui Manipur ti kalaga ati to par lamda tanjanba or Indian constitution ta leitaba mudi article do muduna tabagi manung dama toan to haripana it is very much within the ambit of the Indian article manung da leiri bania. Then India government, what authority you have to interfere in the education department that you direct that within 1 month you release as we granted. Masi Manipur lenga masi reply masi house the pig damni mayam na masi press conference the high dami who is responsible? India government kari makui authority lay suma inter government of Manipur the suma pressure pirakpa. She has no right and she has no moral right at all to interfere in this subject. Kamuni tore pune mase makui se tokhai na tage ama tore tokhai tage moi dokune tokhai na tage hai the town Kanana Tagun Haji, you better leap from Churachandpur. Adige Kanadige Kui, Perjoli Chakrun and Hoy, Adisha, Kampopidisha Chakrune. No letting from Lericho, no Israel the Lager Lericho, no Mizoram the Lager Lericho, Towing but the Tone Karika, but not in Manipur land. Manipur land belongs to 35 community, now excluding you. 34 community will never tolerate it. Kari authority later on the yes. I time and again Manipur lengakta I hangachai Manipur pajamayamda this particular narco terrorist group, not all mijo kuki chinnate. I have a many high respected my big boss and my friends and my brothers, all many are there in the mijo chin kuki jota, not all. Toriba myo shingshe makoi se line logunu Manipur Sarkari kyarag hai kyarag line logunu makoi makut makong se kayam na sange PMO di horga home minister di horga department khudi makta horge moi ki me mapam punamak taloina all over India tanatana world makoi me mayam loina leikrabani akhoi dona club amade amati na bajadaba amane tawuda amane wangang na ba amane tawuda amane jet kre tawba koi sagai nate koi sonmani aduna very clear. Bharat Sarkar nukune na khud thingjanba malida ine sum yengda manba tarde tawunu da Bharat Sarkar madan hoy yam chop kani Manipur Sarkar hajin nakhoi kaun sa khel kheloge Sarkar jinoi kedu Bharat Sarkar ki masano release tobu tadori bro aduna ei marup Manihar na haigido
मदी मतुंग ददी करी ड्रामा थोकदरी नखोय मणिपुर द लेगेदरा मणिपुर लेंगा पुरियो मयाम नोय शिजाउनी चेन में तागनी दो नोय नोय फी जोमसन लेरो मणिपुर से मचेत मचेत ताबगी महामांग द हाना नखोय लीडर्स मयाम दनी तगुदरी यस आई अमग से एंडोर्स तो गया मिस्टर मणिहर ना हाई यो पॉइंट नम आइने से कहूरे एजुकेशन की अमदी एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर ओबिरिबा आर.के. रंजन माई मथकता कोई यमने डिपेंड तवी चाही चुपत करी तवी तो कोई खंगदे फेंसिंग की मतंग माना खानी है ना तोरमी खाबस हौद्री लोइद्री खोत्री अजी मोई इलेक्शन लाने कर मतम दा कोई 300-400 किलोमीटर सिव कर मतन खागदरी 75 इयर्स की इंडिपेंडेंट मतुंग इदगी दिव खाबसे लोइददन किलोमीटर मंगा खतम खारे लेरी हजी कर मौंग खागदरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आर.के. रंजन साहब अखोई हंगचरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू यू मदी border fencing you are being the external affairs minister border fencing too it comes within the purview of your own jurisdiction it is your own responsibility aduna koi yamna koi yengjei aduna domna tha ahum mari khattaji election ngai rabne kari tobini tawro edure prajada dumai dun sinajege adu akhone khanjebadi adumna jan maru ene jamne important role pivotal role you would play in the parliament or in the Rajya Sabha, wherever you are there, but it is not exactly happening. It kari thokni Manipur the lang ipuna say you are knowing better. Haji Manipur the mumai chugudori education matang you are also involved. Adukar mane ako Manipur the state minister, central minister pangbai simase ako mangni ako yam harauji portfolio ni piba kaise ako punsida muthoro idabani ako na pamjabana Manipuri integrity ngak pasu odom na ngak patay Manipuri da aran mo tori puno masu odom na loy na prime minister home minister do loy na tambi batay Manipur ki integrity se 100% ngak pa odom ki responsibility ni reason being you represent Manipur and you are the minister in charge of the Manipur gi maduna papatta punamak odom da koi loy na haijari apapatta punamo akoi odom da akoi tainagani odom ko na latli akoi na puja tauri akoi na tungdasu odom lat pa jabagi khudong chaba pibiu kariguma si ani hum se ngak pangam do tardi adum ge position do nungai roi haiba means akuna adum respect to roi haijini ashima aduna masige loibin na roi daba pokale punuma ka se masi hajik Manipur government kari to gudar yeng dorim Manipur government pham tha do gudari ra or natna Manipur government masi yar ga tuminne to tha gudari kar mai tuminne to gudari shoy khang de loi leire मसे तौरे में सबोने ओइदब तोबु जाते है बसे जाना न असोन नतरे अमद नतरे तोबंग जो रेलवे के स्टेशन चल गए ब्लॉक तोर भाई गुंबा मैं पोचे पुने हे पुबु जाते है गुंबा ऐसे जाता बसे कोई की हुरा लगे सिबी सिगी तौरे मी की सिग्नेचर हुरा ल तौर हजी तो कोई ngak पि भाई गुंबा मदि मी खुन नगै खुन मोय गने हाइजलु गुंबा मोइना कोई से उतांग बिने मोइना सेंग बने मोइना प्रूफ तो गुदरी है बा मन मदुना मसे लोइबन नारो मोइद नोंगने नुमित ताब मसे मीन ओरेदो ताबंग अता तौगुदर मी तौ करमाइ तौ अखोइ ने मोइद ngak thokpa मोइ तौद्रिन खो तुमिन लेबा अखोइ ने प्रीएम्प्टिव मेजर है बो हेमले अखोइ ने खर मसे खानदी की सकर चेक्शन हा को लेबम थोइ हजे मणिपुर की एजुकेशन डिपार्टमेंट ड्रामा मनेर सपना हाइबी सुमाइन को येंग बताई करी थोकने मणिपुर भूचाल आ जाएगा भूकंप आ जाएगा मदन को जोर हागदुर मणिपुर लेबर लेतब अदुस कोई चिंगनरी अखोई थोन निंगदे भारत सरकार वी आर रिक्वेस्टिंग यू वी आर क्वेश्चनिंग यू आप ऐसे खेल ना खेले खून की होली आपका बह जाएगी यहाँ मणिपुर में अदुना चुमन तभी भारत सरकार हम आपको बहुत इज्जत करते हैं बहुत सम्मान करते हैं बहुत आदर करते हैं लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप हमें पाव से कुचल देंगे और उग्रवादियों को आप स्वर्ग में आप उनको बिठाएंगे जिस तरह अपने सस्पेंशन ऑपरेशन का हथियार दे करके तमाम मणिपुरी लोग निर्दोष लोगों को जो आप जो गोली बरसा कर अब खून करवा रहे हैं ये कौन जिम्मेवारी है क्या आप में से आप तो नहीं इसलिए हमें बहुत संदेह है आपके ऊपर आप विचार करो भगवान के ऊपर विश्वास रखो हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं और तौड़ी पुनः को लोने खंगी क्योंकि नोने तौड़ी में चाल लोग लोने खंगी अखोई दिन नोने येंगदबा अति दिन लोने अमुक तो मशीन ततिशो तो थोकी दोरी इशू आफ्टर इशू थोल लगा अको मत तल लगा कोई तुमिने तोखिने मुदी तो ओय मुदी नम पूद लौगदगी लुपा लिसिंग मतान मद मखाय मत फंगोरस मुदी मखाय मुदी कानरी ने अखोई तो मखाय किशु नते ने
aduna makham de phangarusu they are achieving it moi persistently leptanam asigumba oidaba tabukse torukigani maramaduna surbala aigi reply hebu they are very dangerous people haibado not community these people they are dangerous people akoi se moi tumhun loy shanti re tangdule tana thammoi adu thengna batam bharat sarkar su miyeng nataba yengi haibe samtanga ai thamjigi gi abungsi amarik chupna thambire ado sigumba kano se habati ona taina bada samaina allocation hydra sigumba kano mayam tawbse dum they will continue to do adu akoina kamaina thengani karba kano tawni haibesine akoina je khakadabse thagachari pabung ado mathang ai oja damuk lakchaninge lakchaning bese oja khoigi mamang athasige khoigi ani da haitare UNC na United Naga Council na khoigi kuki ma sumai te ani gi mathakta akanba wafam kara thamki adada khoigi naga singda Imphalgi Valley da proof with proof ai tare Imphalgi Valley da akoi gina kanopi molest tau khibagi akoi kano da me gi tari kulhum doi aduga laima khong da kuki singa nagama akoi gi June 19 da akoi gi yum ching mai thaba ade July 13 ta sombung da maring naga sing akoi kaptuna hatpa ade September 5 gi September 29 ki kan myam smai putho kanda adu naga da sugum chatharak pase kano tawragadi Imphal Valley dagi akoi gi naga sing thoklakpa aduga kuki sing gi thakta akan mathamba kan wafam se thamkra matung se da akoi mo Jalyadong United Front akoi gi kano sna JDF na asi koi gi politics ki oiba kano tawba mawang tahan ganu haiba tare akoi man hai phongdore process sisigi akoi gi UCM matham gi wafam se gi mathakta haiba tare ano kangluk ki oiba adu politics ki tawdana ba sigma wafam akan bam thamai aduga masigi pose akoi na athani thokna yengba yai kain haiba mayam ama defend tarok haigara thamki statement se gi duna irang marak se hena kaina ba hena machet tana ba adu mapoto pusilaktana ba fam thamai matang se oza Mazai mot ka thambiyo Surbala thamge da ya ha ma si thamdringai da asai ki kuki na khulai par ga ITLF na akhoi gi thangi se ma khoi gi tampa ki mi sing da taina ba se moi te ambush tawdana kano tawdana moi da yam laknare khonare aduna si look up to bi yengchen bi haibane ba si matang si ni aina wa yam no ningi se kaido bagi makhoi na adugi complaint tori no se makhoi gi thiba machine thiba oida bangang ba si still ama ngange yadre ajik adum fail oi ler bane ba adu sibu ki stage ngangai se makhoi da kanana report pir no kanana hire gi insal ga tori no hai ba si makhoi na ni ngai rai uza maram di akhoi na si bok ta chingnari si Azib Manipur da intelligence suki matik intelligence Manipur gi intelligence na taba Manipur gi intelligence sul tongan ba central thaje laganda mekop khuding second khuding moi monitoring tawri ne ba what is going on je si tawraga da high bari moi na pau si iraila ad pirakanda ekoi da badana pirakanda makoi si amna tu thaba sadana so na sadana ga tawri ba keno se ITL ki keno se ta se masi lairiba intelligence jing sin hayeng basi chumna report pipi bam thau ta ba ngasi thama pan chore ise sigi khwaidagi hena khoigi soiri se ngasi India gi intelligence jing sin India gi mi jing sin na pau mi jing sin na tongan ba security forces jing sin na pau si chumna pdf mari leina ba pau pibam da baitai da na khoina otpagi tampaklam gi mi da otpagi kuki jing da otpagi keno na tawe ba adu moi example a pije ngana na train na thaba hone da thaba hor kan da khongsang da la kan moi train thingari se ne ba adu ka do India gi force lari ne ba moi ka do yeng lari no ba India da sibor ne ba India da sibor ta ti moi singju akhoi kamai tau da tau je ge masi moi changan ba ta khoi train nam da chakani ka na chala loi bani da si chalan ji makhoi gi hidden agenda si kaino sin India government ga kuki gi loktu na he ba ji masi swai si de khoi haining e moi loktu no tra ga su directly aduna makhoi gi ta ni masi su yeng ba tai kari goma ma sai si da India government positive response pi ga ba ITLF ki adu e betar di India se fully akoi Manipur ji thugai pa pamba Manipur gi majik major community na ji odi oi phatra bani ko koi je mai tai che sibu muthat pa pamba adu gum laba India government akoi ju counter ane ba si da di maram di ITLF na hek hau ba de ngasi bau ba tunga tunga ba kuki lup koktu khangde ama khangde tauri ma makoi na thijal le mangang jal le ba akoi da pir ba badana mayam si international platform bu yogram ne ba adu ba ngasi tongan ba sum achum ba ji khang abani na mi jing ji hojik ti loina ba
keno oirabani na alert oirabani na si khanga pade ke huji mathang mathang mai thirak pane ba mai thira ka jida huji simuk moina badanam pisal aine ba more da gai ji akoi gi more gi commando keno sing ji moi mai ti terrorist sing ji manra kan da akoi kuki da koitan tan laknari ka tai jil ai ne ba sini akoi na khwai dagi na keno tawdri se masima duna india gi intelligence sing sina yam chumba pau maybe ma pibam thok to the pipi ro tam gadri ba mi do na mo yam chumna tambi ba monitoring to bino ba da semtok chen to bino ba semtok chen to na pipi ba ando itar ga di pop tan ha tha ma pan sang ji na tha ni de loi ba thabak ne ba ngasi intelligence sing gi india gi adu kum le ba ta thajal ai ba adu kum la pa paumi sing si gi yam na kano to ba ma lai hai ba do na aina thamjani se adu gi ngai chaman khabe ma ta no ma khadang pan jau ge ai supplement oina ko adu sang wari sin no na ba chaman khaba si akoi mai te na thinga me am kana mai te na thingi si kai gi no akoi gi lam yam mangi lam yam thina mangi ba akoi gi border pillar lai sing si Burma government sing na yungai sing si kilometer manga hajalak pa ahum hajalak pa mari hajalak pa akoi gi manipur gi praja sing na lau na sar ma mapam amataro mapam si sida changela kan di yunga kan da taruk pa ne ba matam da tau gi be se aduna akoi na haibadi fencing khabi o but proper demarcation to bio haiba ne ba adu hauji tongan ba loop sing atai sing lai sing na saman khaba yaroi akoi gi pai pu gi andu wale andu samna ro andu tong haiba ne ba adubo masidi India government gi moi khaba da logre kilometer lising ma kyano logre manipur gi saruk si dum nawadi khari si kilometer kyano khane me si kilometer tara bu phadri khari je aduna sime saman khaba gi sima akoi maitai na thingam badudi khano haiba nate proper demarcation tarukan da akoi gi lambang han na khabi haiba ne sima adu hajik hari sina saman khabi ganu makoi gi keno sing si sathuk sasin da bera ta na haiba ne ba sidi yamna neighboring country ni ando eba targadi saman khari sing da kilometer suk sida phaja phaja ba gate palakanda phaja phaja ba lambi sema kanda adum chaktuk chansin do bu yaina hausi khwaide ki na darkal ai sing sidi akoi kuki sing sidi thingba ngamoi duri ang koina thingba ngamoi duri eba akoi na kabo billion na lari ba mafam je manipur gi kabo billion je swai sidi maximum kuki ta eba adu ita di moi pu changba ya bani na sigi changba ya da na ba gi da makta keno to bane ba adu siba chaman kharo haiba taragadi akhoi na keno batai lairiba mapandagi border ngai ba aji asara phana ngai han be sem na nga mani asara phana ji pukhen chengba mathok ta yai bani da ngasi kana na changhal lai no ba kana na thon gri no ba sidi akhoi na haida ju angang samna khangane ba somna kana more je tung dang kapang mani chen gini amta more da thi khangwa brahma da chen doi ni hai muk thola kani brahma da gi muk kapsel namni kamando da kapsel namni tungan nami gi yumda mai gi yumda nepali gi yumda pahan gi yumda kapsel namni adugi kamando thola kan de sipai thola kan moi chenjen gi amta thi khangoi si moi na chalan ba natra ba moi na lambi se manatra ba si leiko sima ai ngasai aina sum ngasai palhok da batu gi ne pal lai se aduna ane panjarai se adugi NRC kon NRC lauri ko ngasai ge nangi UNC gi pidri ga tene ko ya tang logja hori se NRC kon NRC sana sana lauri ba ji ko ju lauri me am ji lauri ado khoi ki praja jing ji what is the NRC ji khamgi ra brasine si jo khoi khamgi na ba mathok tai ba NRC salalo hai NRC di inda ko mena chale no chacharo hai ra ne ba ira line har pa ya ba sidi sima aduna NRC si to ba kan da khoi na 51 base RCD lai ba tonga ba ko mena su tan gre khoi na su hai gre tonga ba yam hai ba ya ba hai gre lai ba issue che NRC chalalu 1951 base year holu adu mapan de lak kan gi illegal migrants ji chalan ko hanagi jing ji dum lai ba bana lehlu leitra ga su eno to sena adu ba hojik ti khoi de su maite gi su kar mati man drakar lakhe da NRC to rakan da hojik de khoi minung chi pok pa yadre ba makhoi gi wakhan si da minung chi pok pa yade makhoi si kaino da manung da dum kaino phumba mi oina to ba bom phumba mi oina kuki harba community se kuki jau harba community se aduna hoje akoi moi nusi robe ade hoje akoi gi demand je akoi na talange na khali ban je akoi ju nainari kamai tongsi ge na aje singi singera janu ka ju kai de makoi ju sidi akoi ju haida ba ade peraja akoi gi praja me ju gyan tamina de ba ade ena si chala kanda hana akoi keno sidi keno adhar ka sidi mizoram de kai de gi mosai sida no acho sang hak tani pakha thachal eko adhar ka di akoi mawa su lora ro hajikti aduna ena si chala kanda hanagi koi ngalinga degi 1918 kya denu la ai ku ki jing ho yare am ari ba leire adubu moi bok ta koi sida refugee ni haibagi moi document mayam leire ba schedule tribe kamguna mayam puthoi tongan ba archive ki mayam leire makoi si keno na haibagi
refugee ne haibage adu eba targade hana hajik lan soiba lan yauriba apapa nongoi pariba India government akiba nongoi yauriba akiba nongoi nikon sik pari se tonga tonga ba koi kokthada ga ngai sisu army sing ki ni ki na le khajani narang railway gi su moi khulai adu changu yaro kai ro de khulai ji moi ni heleba India gi army na pariba khulai si de gi kuki adu go ba ma thogon khang ba kuki huran ba sing ji kuki sanga gi kenu khulai sing ni heleba adu na ma ki ni kem railway station nga u yaro adu railway dum chaloi Sima, adu ba aku mai tegi keno do era magadi namda jalan gi bazu ye sima aduna aku gi NRC salan la kanda aku na jik pa makadori si kaino da hanagi legera leiroira kuki herba jate makoi si refugee state ta thamata makoi lam lebe adaba tai larik lai shu herga jo makoi manipur da thabak ta hundaba tai aku na piba mafam da leba tai certificate piba tai aku na chakha mafam da chatna bagi masigi plan je hauji de aku je puk phatara bani moina puk phalak bani na puk phate bagi masigi ba lalong je masi masi na bam jo koi mathok tara hai dum ai thamjage ba adugi FMR na ano bamung tholai je put aku gi kilometer 30 chapa ya de na han de masi sangam mane aduna ne aku ge brahmadi kai dagi kena torokan da aku 24 or 27 hour lebi ya kan torokan da tungan ba brahmadi aku gi si da kai da laim ba mayam la ami je si sangame dobu kha tension kare tension ba si chana roi haire isi gi maram di hai hayan ko chana ba yai ko hausi ki chana ro haji burning issue si da si chana ga di hena mai khudong cha ba lawa ba si di aku appreciate ta hum thoya ba any manipur bu nuksiba manipur gi damak ta khan ba du ko ba praja hoi ba tar ga di hai ba phiba masi matam khara ko pen thok ko da ko na gano to ko da ya thok ko da masi kai ri hai ba ni da masai da du tawba yaro adu tawba yaro hai ba tar ga di aku not only mai tai da attack to buda na ta na tunga tunga ba community de su ko gi attack to ka ne ba hosi ko gi masing yam ne ba naga gi khun masing hengate tunga tunga ba leiba kabui gi khun thoine hengate mising hengate adu bu kuki de hengale ba khun maya mi mayam si di si akoi nei na ba mathok tai hai ba no thamjage adu UNC gi nga sa gi statement do nan thoki bani ko adu yamna masi amna very keno ne ai gi mota so koi yamna laibak thibene na thamjage ba maram di adu bu ai ha da aina UNC khangde ama khangde akoi gi tongan ba indigenous people jing ji da aina humble appeal tawja ba se ai ga oza ga khanara kanda aiga khoini khanaba khatang oina puthok piyo aina naga ma phu khanaba kanda naga isile nauma adu maitaina naga ga khanare haibiga no ba aiga nga sagi mi duga khoi thomas ka haigera aiga haiga toma ga khanai na phana chamina seba adu na tana khasitang hek henjan ba kaito ba tawba kanda aigi community da singner e amada tawre hairaga di madu kano tawde ba mi ji varieties of people never like this Migi mentality kena ya ba. Aku lagi melak tujuh lemah hentu hema dom jarukan ni. Aku lagi melak tujuh lemah hentu hema dom jarukan ni. Sidi aku na control tahu betul kerana wana ba. Dulu ngasi mak tujuh ayuk tu ni ngasi problem. Bazar ketian tu ya ba. Aku lagi nomo pan pensi ketian si op tahu ni. Adu bu aku lagi kerana kena naga ni dia itu yahuk deh. Adu semai tahu kena potu imai ben kerana thua kanda kena tahu ikolen. Adu tu lale. Khang dah betul di aku na hajari na aku na laujari je. Khang dah betul di pasal na khang dah betul tapi apa. Adugi mana yadre dana kanang ibe manang kadai dege no kari khundagi no karokan dane makoi gi authority karokan da phajana wara han jai bani da aduna tana koi na saisi da tokta tarokan ngam me ne ta option la kana tawu sisu kathien ka pham thokti ka ba yaru ka kana da tawu sisu nam phu sisu kaino ne ba ngasi ti economy si problem si la bani na mi jing si no mo gi hati khar pan tan ba si loi pa me ba adu eba ta gadi masigi problem je sida nate koi nomit thama khang ge mamang dan siksu koi gi kenorom da koi gi shaktiman thoba khara phui khana sikisi problem nei re ba si akoi na chenjari ba si mi thigal le ba akoi na mi thigal le ba sida nate tongan ba problem mayama koi na FOCS na tawji ba je akoi gi besem po da nupi ka taw du su akoi changhel la kan da koi dum yana ba dum taw du kon ba de moi khun na kai na taw kan moi jum keno taw na gare adu jo koi dum chingchen sep taw je ba kwa kai then da akoi gi tang hun nupi ma sa ani ka okto de jingdara phui ya po sa da taw ni gi ba do madu su akoi changhel la kan do akoi gi tang hul chin naw ni taw kan da akoi madu sangdai na ba taw gi ba adu da na ta ba tongan ba akoi gi thum sung ba ma pham som na kan je sida su akoi gi maringi khulama akoi gi maitei khunang kan sing hekta moi da khungi keno sing da authority da pau piram da moina bunker saruba madu jo lan thona taw akoi changkhel la kan da akoi gi tawhom taw magi customary lo hai bam lai makoi gi oina di akoi maitei gi leitra ga su madu fulfill akoi na dum ohel leba adon aina humble appeal to the UNC khang de ama khang de tongan ba community hoi sentiment gi sentiment ngak da ni adubu masida khoi kha ling kha ta na roi sai bani da ina thamjaba de hojik lurba tanja sita manipur gi
इमा एपेल सिंसु कोई नहार सेंटिमेंट ओरबा कोई इसिले नाउ सिंसु आइना हम्बल अपील तौजरिसे हेक्ता मी से खंगगदी फुबु चैबगी थबक खुद थाबै थबक जिसि तौबिनु सिनिदा होय अखोय मैथै मैथै फुनाबदी फुनाजि कैसु कायदेबा नंगना इंगोंदगी हेनाब्रा माना इंगोंदे हेनाब्रा त फुनाबदुदि कैसु कायदेबा अदुना तना हौजिकति कम्युनिटी मयाम से थक 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 निगा इसंगदा चपगा सम्मानना लेबनिना अमना सोयबदा अमना एडवांटेज लौनायबा सि लौना दनाबा तुम कोइना हेना तौनानाबा कोई केनो तौसि हायबनिदा अदुना हेक्ता कोइगी रोंगमै खंगदे तांगुल खंगदे अमा खंगदे माना लम हेलमगसु मिसि फार कांदा पुल्ला कांदा पुलिस ता पीरेगा पीरे पीदरगसु मागी खुनगी मी करकांदा सुम मिजि सुमाई तौरे कम्युनिटी से पीरे कांदा मदुगी सोल्यूशन जे पोरचे अदु इतारगदि मोइजु केनो तौरो हायबा मरमदि अखोजि बिग ब्रदर ने लर कांदा कोइगी एनी बिजनेस दि अखोइदे सिदे हेना खुदोंग चाबा लौबनिना फंगबनिना मखोइसु ला सिदे सेन तामा नुंगाइबा खोचे लोइ लेबने सैसिदे अखोइना मु ऑब्जेक्शन तौ मानबा अथिंगबा पीबा मालगदि मी सिंगि हेना कैसु नत्रगसु हेना मखोइदे मबुनिंगदा नुंगाइरो हायबनिदा द मरमदुना आइना सिगी मतंग हम्बल अपील तौजनी बजे अखोइगी मैतै एनी अखोइगी मैतै सिंगि सेंटिमेंट बदि याम सेंटिमेंट ओइरेको हौजिक लोइनमक से अखोइना नावाइदि अखोइना कन्ना अखोइ सुम पंजरके हाउ 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 इता हाइबा हाउ हालु का गाने ता हाइबा मसी थेंगनबो होनबदा अखोइना हाउ हाइबा यारोय हंदकी मतंग सिदा हाउ हाइबा हेक हाइबा मिदो अखोइ नै लेबाकी फना खलगसु अखोइ मयामना बोइकोट तौनी हुन मयामना पनिश पिनी का गाने अखोइ चथै बजाको हाउ हाइबिनु हाइबा अखोइना हाइबना अदुना गसाइदि खंगदमिना मयाम जे खंगदमिना अखोइगी माना कुकीनी माना नगानी माना कु कबोइनी केजु खंगदे ममी जिंजे लोइना बक्ता हौजिकति होय हौजिकति तमना 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 ज्ञान तारे अदुबो मसे हाइबिनु सिनिदा खो हाइबना सि हाइबिदबा म फै अदुगा हेक्ता अखोइना कनो तौयदना सिदा लेरेना अखोइगी एरियादा लाकपा लमहेन तुमहेन बो ओइरगसु अखोइना खुद थाबै थबकसे हौजिकति यारिगी तौबिनु हाइबदुमा आई नुंसिजरबा सेंटिमेंट अदि थुमलबा ngasi कुकीने एटेक तरुक्तना आई थवाइ थक 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 निक्तना लेरबा सिगुम्बा अखोइगी प्रजा इसिले नाउसिं बरु मपांगसिं अहल लमनसिं इमा इबेनसिं मफमदा थंजनि बजे हेक फारगदि होय माना जुगो ताबा तोरंबा याई जुगो सातबा तोरंबा याई मरी लेना मागी खुंदा पीसी नत्रगा मरी लेना पुलिस कुमदे पीरकांदा मागी दंदी दो पीजानजेबा प्रजाना कोई दंदी पीरोइसेबा प्रजाना पीबा दंदी सिथि अतोप कम्युनिटी सिदा याम हर्ट तवेबा सिमा तौदना बतुमा आइगी केनोदा थमजगे अदुना यामना हुजिक लुसलाइसे मेमा केनोनी कोइगी हुजिक लैरिबा LIT नगा हाइरिबा वाफमसे मसी कदाइ भाव रिजनेबल ओइ चुमी चुमदी गकाइ सिदी मसी मणिपुर द लैरिबा इंडिया के तोंगान तोंगान बा इंटेलिजेंस सिंह की रिपोर्ट सी फजना पीबीबा मथौ ताइ मखोइना हौजिक मणिपुर द कमांडो मयाम नगा हाली कमांडो गसी लोइ तौरका द मोरे द कुकी म्याम कोइतान तानबिरे गगाइना तौबोगी रिपोर्ट कद पंपि पिसेलदी यारोय अदुना ngara मक्तदु मखोइगी कैस्पर मा अखोइगी मोइ म्याम चंगदना आसाम राइफल दो मनिंग द हलंदना हनग्रो तौदना नुंग थादोय तौदना बोम कापसन दोइन तौबदु मधुसु खर नोंग निनिगा लैरगदि हाये अखोइगी मैतै ला लौबसिंगना आसाम राइफल की केस पर द कापसन दोय तौरे का गाइना अदुना मनि मोरेदगी मैतै कमांडो ला लौ केलो तानथोको का गाइना सिगी चार्ज तौरबो यायबा अदुना ITLM ना चार्ज तौरिबसिदि मवा लौफम थोकते नखोइने दिजना चार्ज तौसनो तानबसु यारोय लैबसु यारोय अदुबा हौजिक लैरिबा सिचुएशन सिंदा मोरेदा लैरिबा कमांडो सिंगसिदा जुपोकदा पावर पीदबगी मवम ओइबजा पावर पीबा तारगदि नखोइ तखथोको न मोइ हाइगोबा हेक एनी ओवर नोइ पाइबा ओबा एनी एक्सट्रीमिस्ट नत्रगा कुकी मथोम खंगदा बोरान लानागी कुकी सिंगजे फॉरेनर इलीगल माइग्रेंट सिंगजे बसि मणिपुर दगी तखथोको काइचे बसिगी ऑर्डर पियोबा हौजिक ऑर्डर पीदेबा मखोइदा तौरिबा थबकसिदि मखोइदा नोइ कापकांदा नोइ हनबदनेबा कोई खुना पका चप माने बजिक लैदिसे सी ओइतारदि कदौदोइनो सिनिदा मखोइना कनबिरा कनबिदे आसाम राइफलना कापरा कापते BSFना कापरा कापते अदुगुम मणिपुर की लेबा कनगेना चखिबा मथoi खुबाक ताहा चखिबा अदुगुम कांगबु सिसु पावर पीदे कना की पावर गाइदोइनोबा सिदि पावर पीबा की कन मथौ तागे हाबनिदा यू कैन डू एनीथिंग अन पाउसी पीबीयु हाबनिदा अदु पावर पाइदे नोमे पार कदौदोइनो सिनिदा सिमा अदुना सुम पेंदबा सिबा अखोइना सुम उबुसी सिमा पेंदबा दुम लै अदुना मसी लाइरबक लोइबा शांति पोरक्सी हाइबा तारगदि हौजिकसी अखोइ मणिपुर की सेसो मयाम तोंगान तोंगान लैरिबा लुप विथ गवर्नमेंट के लेवल खंगदे अमा खंगदे सिगा इंडिया गवर्नमेंट का अखोइना अपामिबा पॉइंट खरसे मसीदा इंडिया गवर्नमेंट फुलफिल ओहनी पीनी हरगदि कोई वारी साबे याय अदुना तना सुम मोइथेम तौदना अमदना अमा हाइजन तौबगी थबकते सुम लैरगदि सॉल्यूशन यारोय था मापन सुरैसे मसी सही मापन चंगी बे तरा चंगी बे याय अदुना इंडिया गवर्नमेंट ना फजना मॉनिटरिंग तौरकांदा एसान मेरा नाइदना
मसीमा फजन येंजनबिरकांदा हाउ का सोल्यूशन असी इराई लाई आई नहान मक्तजु खरा मोइ सिफाई नुफाई खरा थेंगनजै अदो मोइना हाइबजे आई हजिक मणिपुर दा जिलेबा इरांग जिदि याम थुना शांति पुरक्सी हाइबा तारगदि कैनो तोबि होयबा सर ओजा आई हाइजरिसे एक्शन एंड एग्रेशन प्रॉब्लम लेरे मसी इंडिया थुगाइना बचंगप कैनोनी लानी अदो इतादी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर न कन्बियु मणिपुर कन्बसिदे इंडिया कन्दोइनी इंडिया कन्ब कादा मणिपुर यावदोइनी मसी नतना कोई ऑप्शन लेते अथुबदा शांति फंगनबगे अदो नतना कोई यानरो कनु तोरो का काय कनु तोरो का काय दुदी यारोय अदुना अमना लास्ट लाइन थमजनिगी से कुकी न तवना पंगा याबा मैथै न तवना पंगा यारो का काय सिदी मी लोइना बक्सिदी लोइना बक उरिबनिना मसी मसु इंडिया गवर्नमेंट एज वेल मणिपुर गवर्नमेंट तौबिगिनो हाइबो अफमसिमा आई थमजगे ओजा अखोई अरोय बोइना लोइसिलकपसि पाबुंग तेंतक थंबियु पाबुंग अखोई गे जितोय बे इश्यूज मैम से कोई फेब्रुवारी गे खोई कुनि पांच से असेंबली फंबगी कनो सिमसु लैरे मस्दै सैदा फंगदरिबे सैदा मरोइना थोइबा लान से मरी लैनना मस्दै दा कई कई बरे लौरकदरिबनो मिफम सिदा लान से सोल्यूशन पुरक ngमगदरिबरा हाइबे सिमते चोबो वहंगनी अदो पुरक ngमद्रगना करी ओइबा हाइबे सिमसु याम लुइबे पोटनी मसिदा मियामना पामनरिबा सिदि अखोई वरेप तो लौबा मसि पुरकना बैदमक्ता मियामदा अदुगम उलकपदुनि पामिसे मसि पुनमक सि थोइबा अखोई कनो से इशू से मतिक यामख्रे अखोई तेन खर मतम से लोइना पुखलबगा नैनबगी तंजादुदि कनो तौदमदना मयाम यामख्रे अद मसि मतंग इशू से मसि सॉल्व तौनबा सोल्यूशन पुरकनबा एक्सरसाइज तौबसिगी मतंग देदा पबुंगा अखोई तेंतक ना रोइ बोइना मफम का थंबि सुबला असेंबली सेशन से नोमगी तो ओरमुदो माली मदुदी थोदो पखनबो नैनबगी मदु मतम से लेरोय तौसु तौले मसिगी इशू से एंडलेस हाइबदो लोइरोइदबा असेंबली द खनबद सोय लोरे दुन इशू अमत नते मसिद का सौ राबोन दौन मको म ककनी तरा थोकनी तरा ककनी चाम थोकनी चाम लिसिंग थोकनी अदु मसगेनी आई मरुप मणिहरना डिटेल द फजन तपिगी आइशु मांगोदि खर तमहोरे मान खर लोइन बसे खर सिविल सोसाइटी के मको ने ज्ञान द मान हेले इशु मु ए खर सप्लीमेंट खर तोगे मणिहर द कल मन अचुम मनी भारत सरकार ने पामे बसे करिनो हजिक जंबियु इंडियन की मेन लैंड फोंगिब डेली की न्यूज सिंगशे मैतई की मरम द लोइन मसे अचुम सरुक अखोने तौरबद मोय तुमिन लेगनी फोंगोय अखोने खजिक्तंग सोइखिबा मदुगी मैरिक पिन मैजाव मसम फोंगनी मदुगी की सोंद अखोई चिन कुकी जोगे शैतान संगसिन तोब सिंगशे क्राउड फंडेड है सेन लेग्रे है मीना ngangnari ba moi di sen yam pai ba mini angak pa pai mini moi na loin leg moi na koi against the ngak achum saru ka se lali ne koi indian media sanction akoi bu la na moi na phonge adula akoi na hari se we are not indian media we are not indian we are anti indian of this national media na koi na ngasi bo sumanung da ayam moi my correspondence my am tobo kopa singse akoi se khara chakhot pani haidra chaktho pani haidra moni janing da base adun indian media sanction angak pad akoi ki picture se wrong picture da ayam matam da puba number 1 number 2 india government na tawdri se karigino haibar thada मोने खली जनजाति हाइबा शेड्यूल ट्राइब गुम्बा शेड्यूल कास्ट गुम्बा पिछड़ा हुआ बर्कन हाई न कोतना तौरबे सिंगशे मखोने ngang सिंगशे कोई ईश्वर के राम न का हाइदोर अचुम मंगाक तो ओने खल्ली अखोई से झूठा अखोई से हम लोग के झूठा हम लोग के इस भारत के विरोधी भारत के अगेंस्ट तो न लेबा मियोई तो न कोई से खल्ली न मखोइना अखोने तौरी पुनम से लालेन में से प्रूफ तो गुदे आर्मी यो आर्मी द मोने थारिबा मेसेज मैम तौतना आदे सीमा मुस्तफा काइने कौरिबा हजितमा सिंदोकिदना आनंद कनो काइने कौरे माना कोई ईजीआई की प्रेसिडेंट का ओइदना तौदना रॉन्ग पिक्चर से पिन सुप्रीम कोर्ट का जोरे सुप्रीम कोर्ट से मोई बुनुक्षिबदे मोई बिसो मुथादो पिगरा अदो लाली से करानो मिते नि लाली से करानो मणिपुरी न कोई लाली बसे तब तो भारत सरकार का मणिपुरी हम लोग भारत में नहीं वही तो आपने समझा बहुत खुश का बात है अब कह दो हमें अब मणिपुरी है मणिपुर आप इंडिया के अंदर नहीं है भाई हमें बहुत खुश होगा अगर आपके ये बात कहे इंटेलिजेंस या मणिहर साहब न पल्ले इंटेलिजेंस ऐसे के हम न लूगे हाइबर्ट द स्पेशल ब्यूरो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेट इंटेलिजेंस से टोक जमा वाक लोबी पोंते आद आर्मी की लेरी अदि अतिथि की लेरी थारी वे पुनमक सिना करी थाई कर्म थाई हाय समस्या कोई तसेंग नदी खंगदे अदुगा
थारी बसना असेंग सरुक थारम मतारबदी भारत सरकार सोइदना मसे ओ तौरी बसे लाली तौरी बसे चुम्मीन है बसे मोय सोइदना आद 102 इन द नॉर्थ ब्लॉक तपन कुमार साहब DIB फम्मी बदो मान लोइद मसे लोने शिल्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तौगला हजूब प्राइम मिनिस्टर वही महाइद्री होम मिनिस्टर अमत वही महाइद्री शिव जाब शीरी तौब ज मांग जाब मांगी मोय अनि अपना अपना का असम हो लाकपंगमी अखोय मणिपुर गे मोय लाकपंगमदे लावेन लाक्तबनी अंगपद मोय पृथ्वी मोय तौबंग मथबक लोइन तौई मेते मणिपुर की तमक करीम तौद्रे असिन तापद मणिपुर द लेरिबल लेंगा पुबिरे मयाम पुनम मसे खंगब्रा खंगदब्रा मसे आई हंगजरी नोइने लेंगा पूरी बनी नोइने चलग मकोंग पाइने खोरमैबद मणिपुर कनबियु खोपियु अखोय मतेंग पिबियु तौरिपुनु तो मद मखोइना हन जेंगदिरि बसे करिगन मसे मणिपुर लेंगा मसे रिप्लाई मयाम द पियु मसे पीदे कोई यारोय अदि नंबर 2 होजे तौरी पुनम से अकुने नोंपोक्ति कोई नुमिथोई है हजे की चीन कुकी अकुगी टेररिस्ट सिंक्शन जो सिना नोंसोक्ति थोई है भारत सरकार ने हाइफेट जागुम तौईने अइन मसिम तदे क्वेश्चन तरोंगे मणिपुर लेंगाक्ता मणिपुर प्रजादा मलिमद लेरि पुनमक टाइम एंड अगेन हाइजे की अकोइबु नुंसीब मी से मी यामदे अकोनी चुमने चप्पसे मोहि पामदे अकोई यमन नोपा अकोई यमन थोटपा नौबा मीनी मखोदे नमधरग जाबनी हाइदना मोइने भारत सरकार ने खनगुम तौये भारत सरकार ने पामसे कहना ओए लाइको हम लोग आगे साहब क्या बात है कैसा है कहीं तौरबा सा संदौन खर तौरबा मधु तो मोइ कर हनगुम तौई अकोनी चुमने चलग मकों पाने खुरमजना हाइजेबस ओ मसे दे भिखानी वे लाकपनीदना मनिंजन जाउदबनीदना हाइदना मोइन मखनगुम तौये मिंगोदा हाइजेबा हाइबसे लिमिट म लेभम तोई मेते मयाम सीरी मणिपुरी मयाम सीरी मणिपुर द लेब प्रजा कयाम सीरी असि पुनमक से भारत सरकार खंगना हन येंगदबा अखोई लम मचे सुम खाइदोकिबा मणिपुर से मुथत के तौबा मेते जाति मुथत के तौबा मणिपुरी बुम मुथत के तौबा मसे पुनमक से कोई मणिपुर द ले प्रजा पुन कोई खंगदबनी भारत सरकार के मियंग से तोंगान बगुम तौई अदुना इवन मीडिया बो इन हाइजिरिदन को कोई सीमा मुस्तफा का लाग थोग आर्मी की द जगोई सारे जू था कोले तौरगा मान का चलग आद ऑल इंडिया की चौग्र पक चौग्र 142 करोड़ की द फोंग एब मीडिया मयाम सिंह की मकोग मान ओरगा मान का मथंग का ओनर का तौना खोतना तौरिबा अदन एनी थबक तौबा भारत सरकार दी तरफ अचुम थबक तौबो ओरबदी अकोई यम थई लान तौरब थबक तौदी मणिपुर की लेंगा मणिपुर की प्रजा में अकोई मदो फेस तौदब सुंगा यादे टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड ऐसे तो यारो अजिक एजुकेशन डिपार्टमेंट तौरीबा मोइना बाय एनी मीन्स मोइना मसे को सेपरेशन हाइन तौरब से लंबी दी सेपरेशन अदिगी ऑफिसर सेपरेशन तो अदिगी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट पुर सेपरेशन तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर आई क्वेश्चन यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टेक एडुकेट एंड एप्रोप्रिएट एक्शन अदरवाइज many things may come up in a different way. This is a direct interference by the government of India, which is a totally and absolutely, this is the contravention of the Indian article, which should not have been. When order pani, whether the government of Manipur order said that you have to release within 1 month. This is a direct interference in the state affair. This is a breach of this article. Masunga Yaroi, Education Minister, I request you and the government of Manipur, you will have to take a tough decision so that no more fun is being played again in future. Natrabado Moishri Yaiko, Amamutogo, Amato Huran, Bagi, Masum, Lamchat, Waidabatan Lang Bugis Singina, Manipur Tugainaba, Hajipo, Akoibo, Hajibo, Jaquim, you could pull a Quay. You forget your rank, you forget your flag. No Quabu Manipur Prajagitam, Kaloridran, Manipur territory is a Kaloidranum. You should be proud of it. 34 community, 33 community, headed by the UNC and other communities. Thoraktana, Machino into Lali, Mashakutang Legitum Hydro, warning Torvis, Manipur government, Mete Punamuk, don't you appreciate? These are tribal people, UNC and others. I salute to these, the big people. Let us do or die. Let us confront to the government of India, even if need be. Madam D. Masi akoise tumhange miti have a complete kumulange Manipur have a 35 community ni now excluding this Chin Cookie Joe 34 community belongs to Manipur. We are solid, we love in each other. Akoi marub Manihar na haigre ama matabo ko paching de lapo ko bichin ol ima even lapo ko bada tatita oni tobu ya mo tobigano
मोदी चमजबनी मोने सिगा लाक्तदे करमाय लाकदे मोइदा मुहेन मतेंग पिबि खंगदना लाकपनी मोइबुदि खंगद फजना ताकपिबि कॉपी तौदुनी खुदसा अखोगी हेक थारुबा औरथीन ngangbस तोबिबे यादे अखोई हंगचरी मनमदि अखोई चिनाव ngakतने दे मखोइनी अखोई येलहोमे द मखोइनी अखोई ई ngakतनी मखोई ई अखोइसु मखोइसु अखोई ईनी मणिपुर हाइसे मखोइगिनी मणिपुर हाइसे अखोइगिनी मयामगी अपुनबने मयाम नजगी चिनकुकी जो से थादोगा अदुना लास्ट टाइम मयाम नु खरमजरी अखोई पुण्य हिमिनसी हजि मणिपुर करी थोकने हाबिसे कनासु से तमंगमदे भारत सरकार मियेंग से खरा चिंगनबगुम तवी अदोमसु उबो फंगी नतदि मसी इशू से था मपन थोलोइदबनी था अमनी मनुंगदा थेंगबदा मसी लोइसनबे याबने तौद्री से मसी मरम यामने लेई पॉलिटिशियन पुनमक नफम मुनबुगी तमक्ता लान तोबद तोखो मणिपुर लेपा खाना कनगो ओइनिंग बत नोइन ओयु तौनिंग बत तौपो अकोम बत खोय जाजगे अदुमया द सि हरगा आई खुटनो ने खुरम जगे बतरे पाबुंग मतम चले सिलेक्टम ओजा मनिहार ओजा याम टेक न थंबियो जा खोय टाइमिंग सु कनो तौसलमदन थोइबा वाथोक मयाम से इश्यूज मयाम सिकी अखोगी वरोय सेंसे कमान पुरकन हाबे सोल्यूशन से तोंगा पुरक तुरिब्रा थोइबिरान की लोसिन बे दमक द वन एट टाइम पुन लोसिन दोरिब्रा हाइबे सिगी अखोगी कनो म्यूजिक लाई सिंग सिगी थमजैबे डायलॉग टॉपिक से ओजा टेन तक न थंबियो सि ngasi keno se nungai many issue many solution hai bani many issue ni no solution ne jik lai sena a solution si porokpasi surbala ai masai mamang du khara pan gre india government ne puksin sengna thabak tawraba sure gadi hayeng hangsil adum loisan be yare moi loina baksi cookie su moi control makha da lai bani adegi akhoi su makoi control makha da lai bani तबदबो असुमराजी थिदो परकांदा महिने कुकी ने पामिसी करगेनो कुकी ने पामिसी अखोइना तबो याब्रा इंडिया ना तबो याब्रा यादब्रा हिसे मसे फसन खंतो अकांदा कनो तबियो अदुना अखोइ दे ऑलरेडी अप्रोच तौगरेबा शांति ओइना थुन पुरंग नबगे दमक्ता लाइबा सिंगसी इंडिया दे अटैक तौबनी इंडिया थुगाइबा लाकपनी मसिदी इंडिया ना फेस थरकांदा मखोइ सिंगे तकथुपिगा तांथुपि खो हाइबनेबा अदुगा एनआरसी जापानी तामन तौसे अदुरगदि शांति नुम ओइराइबनिदा अदुना तना अखोइना सुम कनो तौबसिदी यारोय मखोइना सुम लेपा कांदा इंडिया की फोर्सेस सिंगसिना इंडिया की अदुगुम लबा मोइना सुम इंजन ममा ममोंग द सुम लेकांदा शांति पुरकनी हाइबगी वफम दुमदी नुम इशू सी मेनी इशू सी याम हेंगलकेनी मोर हेंगलकेनी अदुना सोल्यूशन दी हजु फाउदंग सी बोक्त कोई सोल्यूशन लम त पुरकु लेत्री अदुना सोल्यूशन पुरकसी हाइबा तारगदी अहानबदा कोई मणिपुर की कनो सिंगजी यामना सिंसियरिटी ओइबा मथौ ताइ मणिपुर हजु जी लेंगा पाइबिरिबा कोई मयाम सिंगजी यामना सिंसियरिटी ओइबा मथौ ताइ अदुगा इंडिया गवर्नमेंट सु फजना सिंसियरिटी ओना थबक तौबिबा ताइ अदुगा मणिपुर मॉनिटरिंग तौबलाइबा अदुगुलबा सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी दिगे सिंगा मणिपुर की एडमिशन पाइबिरिबा लोइनबक सिचुएशन से लोइनबक खंगबा उरबनिना मसिगी चपचाबा पाउदम से मरी लेनबा आयं होम मिनिस्टर खंगदे कोई प्राइम मिनिस्टर खंगदे मसिगुम दिसिंग फजना पाउजी तबिरकांदा कोई सोल्यूशन जी पुरकपा याने अदुना तना सुम कुकी जु कंकरकुम तौ अदुगी कनो तौ सुम तौ कोई अनुम मसने मै रोइ लोइसलोय अजि खाबा गसि कोइ क्वेश्चन दम तौबा याय नखोइना समन खाजरा कांदा कुकी सिंग दम थोलोय मनुंग दम थमगी हायर मणिपुर की इंडिया की सिटीजन ओइगे हायर का काइजु नु क्वेश्चन तौरपा यायबा अदुना याम थुना अथुबदा लोइसन जे हारगदि मणिपुर गवर्नमेंट गेदि आई थिंक दे डोंट हैव एनी पावर लेट्रेन लवी मरमदी मखोइना डबल इंजिन आदगी यूनियन मिनिस्टर ना हायरपा मिसाना हायरपा मोदी ना हायरपा राजना ना हायरपा दो दम फॉलो तौरग चटपा माले अदुना मसी तौबी मसीजु तौबीगनो नसाइ नहान कोई तारीख यादनो अंगा कोई 18 ने पुथोक मैम कनो तौहिबदो अदुगी कनो दुसु अदुगी स्ट्रेंथ दो अदुगी पावर दो अदु हयेंग असेंबली दे लेबियो असेंबली दे लेबिरकांद असेंबली दे फुदोक पियो पावर दो अदुना तना नसागी बजट अजि दे बजट की मतम लाबनिना बजट खक पास तौरकांदा हॉट चेन गिबा अमना ओपोजिशन काबुना द लाउले होबा अदु रूलिंग काबुना हगलगा सपतु दे ताहनबिगनु फजना थरोली इशू जी अराइबो ओइरोय मैरे पिदगी मैजावबो हवेना मसिदगी अदम इंडिया जी पुकाई काई बसु याय तोंगा तोंगा मफमदगी अदुना मसि लोशन बिगे हायरगदी मणिपुर गवर्नमेंट की लेंगा पाइबिरिबसिंग थौना लेबियो एज वेल एज हाइरिबा थौना लेबसिंग मणिपुर गवर्नमेंट ना पामिबा प्रजाना पामिबसिंग मणिपुर गवर्नमेंट खंबिरकांदा मसि मरि लेनबा अथॉरिटी द पिबिरकांदा मसि ओरगदी अखोय इराय लाइन सोल्यूशन पोरप ngamni हाइबदो मदुगी पाउदम दु थबिरकांदा लोशन व्यू हाइबसिम आई थमजगे थागसरे ओजा ओजानी बु अखोय ngasi gi dialogue की डिस्कशन सरोग याबिदुना अखोय मपुं फान बिगी दम का थागचरी अदुगा अखोय लेंगा इबसिंग सिना बोर्ड स्टेट एंड सेंटर थमोय सेंगना थौना लेना पुचिन सेंगना तौरगन इशू से मथंग मखा ताना मु थोलक्त्रिङैदा थोलैबा इशू मयाम से लोशन गे हाइरगदी अदुम लोशन बंगमगने बफम से थंबिदे ओजानी बु अमुक सोहना नोटिस विंडो की मेके देगे थागत फोंगलुक चरी ओजा
अखोई मणिपुर की दथोइबा तोंगान बा कनो सिंगसी इशू सिंगसी मतंग दा खना नैना बगी कोई तंजादो नॉर्थ ईस्ट विंडोना कोई फेरम सिदा पुदना लाक्टगे मी आमी एंग तादन लाइबियु ngasi ki damakari नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक चबा नॉर्थ ईस्ट डायलॉग मतंग से लोजरे मीटिंग ताबी दिबसम का मुखना ग्रुप जाय